Hei whakatepe noa ake ko tētahi kaupapa ngahau I whakaterea I te rangi nei ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko te kaupapa matua, ko te hauora o ngā whānau. Koinei te rā tuatahi. Neke atu te 5,000 tāngata kua tai mai me te harakoa hoki kua mahe ake te huarere ā whā. Kua 5 tau te ropu hauora o te tonga o Tāmaki Makaurau I tēnei kaupapa, e whai ana I ngā whānau kia rehita tia rātau ki ngā kaupapa hauora. It's all free, so a lot of our families from South Auckland will come through, a lot of Māori and Pacific families in particular. Ko ngā whānau e taka nei ki te pōharatanga e rā e kaha whaia nei e rātau kia rehita tia. We do get a lot of people that maybe can't afford to go away, or for, the economy's not that great, and we obviously welcome along here, and we are really targeting those people, and we want them to come along with their families and have a great time. Ko te mea matua e tōnei ngā whānau nei. There's free entry, free parking, all the rides are free, competitions. Ko ngā moni katoa ka tukuna ki ngā kēmu o te wāhi nei, he mea koha atu ki te ropu hauora o te tonga o Akarana. Kaore hoki e rā moni e maumauhia. We use that to put back into purchasing equipment for Kids First Children's Hospital. He oi ko te whakaaro nui ki ngā tamariki. It's awesome. Why is that? Because of the free rides. Kei te whakapaetia ka neke atu I te 30,000 tāngata ka tae mai I mua I tōna mutunga ake hei te pō te rātapu nei. Te himararau hihi, te karere.